Before completing izisho ukuthi ngubani lo mephambi kwenu umama uMbatha Elina kaMbatha waseThokoza extension 2 ngithanda ukubingelela ubaba uJali egameni elihle likaJesu, ngibingelele nabo baba nabo mama nabantu abasha egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane bengazimisela ukusuka kodwa manje nakuthande kuyasicela ukuthi masisukume kahle into mina bengicela ukuthi ngisho yilena ukuthi bazalwane masingasabi ukusukuma size sizofakaza. Akekho umuntu ofakaza kangcono ukudlula omunye, akekho umuntu okholwa kangcono ukudlula omunye. Bazalwane masingabi namahloni, masisukume sifakaza ngoba uNkulunkulu sonke usenzela izinto ezinhle. uNkulunkulu nje khona lokho nje ukuthi phakathi kweviki njengoba besikubene kweSunday kuze kube namhlanje ube nathi uNkulunkulu wasigcina kuze kube namhlanje, nokuthi futhi uphinde wasenzela umusa nokuthi size futhi sizomkhonza. Bazalwane asikwenzeni lokho singasabi. Bazalwane ngiyanicela ilonto lo mina bengizomcela ukuthi masingasabi, nokuthi ke okunyeke impela ubaba esaluthi masikhulekele ubaba uNsibande ngoba kunezinto eziningi abhekene nazo izimpi. Masimkhulekeleni ngempela ubaba, simkhulekele nje uNkulunkulu asifihlele yena ukuthi aqhubeke ashumayele ivangeli ukuze nalabo abangakafiki kuzomkhonza beze bazomkhonza uNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu senzele umkhulu umusa ngobaba uNsibande ngoba emasontweni labesikhuluma khona labesikhonza khona enkonzweni zethu. Mina nje enhlizweni nami ngithola isimangaliso uma ngithola ngithi ngiyacabanga nayizolo bengicabanga ukuthi kanti uNkulunkulu onjani. Sithole indawo labazalwane ukuthi mangabe umphathi wethu uNkulunkulu asiphe yena enza izinto, akukho la khona athi masipleje noma masinikele. Kanti enkonzweni besinikeliswa, enkonzweni besithengela ubaba icathulo isudu kuthiwe isudu yakamama ingubo isudu yakababa ingubo yakamama lena. Kuneyimali esizikhishiswayo bazalwane ezingenasidingo. Uyazi bazalwane lana size sizokhonza kumnandi. Bazalwane uNkulunkulu usisizile lana into esizela ubaba akafuni imali yethu, akafuni lutho, ufuna kuphela ukuthi sikhonza uNkulunkulu kuphela. Into ayifunayo leyo, ezinye izinto akanandaba nazo. Nize nibheke bazalwane, into ayicela kuphela lento njengoba kuthiwa sizohamba siye enkonzweni ngoJuly, ucela nje ukuthi simxhase ngo300 u300 mawubheka awusi lutho. Bazalwane yazi bekufanele sibheke ukuthi lo baba nana ngempela ubizwe uNkulunkulu, hayi ukuthi mhlambe lokho akwenzayo uzenzela yena. Akekho futhi mina akaze ngiyibone into esongihlala ngizibuza ngithi hayibo kanti la kukhonzwa kanjani lo baba lona yena kwenzakalani ngaye ngoba einkonzweni bazalwane yonke indawo inkonzo zifile ngesimanga sokuthi into ehamba phambili imali. Bazalwane kungakhulunywa noma ngabe inekhulunywa into ehamba phambili kukhulunywa ngemali ukuthi kukhishwa imali. Bazalwane nikelelani lokhu bazalwane, into ezinganangqondo othi mawuthi uyazibheka nomuntu uhlele ekhaya azinangqondo. Abantu abaningi bahleli khona manje emakhaya abayi enkonzweni bathi abantu kusizani ngoba mase enkonzweni asinamali kodwa siyofunwa izimali. Bazalwane ngitsheleni ukuthi njengoba ubaba uMphostoli enza kanjena singahlulwa yini ukuthi size sizokhonza uNkulunkulu ngempela ngoba sosiphendulela sini kuNkulunkulu ngoba ayikho into ayifunayo kithi. Lama sifika nalama sifika akho umuntu osifuna imali bazalwane lana nokunikela akuthiwa mawunikela u5 boba unikelanga kahle.
uze usenzele into elula ukuthi mawunikela uvale isandla sakho ufake lapha ukuthi ufake isenti noma i2 cent akunandaba lokho akho umuntu obona yazi bazalwane sikhululekile abantu bathi bakhululekile ngaphandle enkonzweni zabo bayadlala ayikho yonke lento abantu basindwa ngalendlela ukuthi ngathi bangathola umuntu angazi bayokhishwa lapho baze la bazokhonza khona uNkulunkulu ingqondo zabo zisuke ukuthi bathi bafuna ukuthi kuyanikelwa kwenziwa lokhu nalokhu kwenziwa lokhu nalokhu baqonde engqondweni zabo ukuthi into efunakalayo uNkulunkulu usidalele ukuthi simkhonze kuphela akanandaba nazo zonke ezinye izinto bazalwane ilonto lo nje ngisho ukuthi bazalwane njengoba nje uNkulunkulu esenzele umusa yazisenzele umusa uNkulunkulu futhi mina angazi enhlizweni nami angazi kosikade azi ngikhala inyembezi kwesensikhathi mangithi ngiyacabanga kufanele uNkulunkulu usemkhonze and njengoba thina sila uNkulunkulu asenzele umusa njengoba lisihlele emakhaya singazizokhonza kuphi kwavuleka le branch njengoba sila masimkhonzeni uNkulunkulu ngeqiniso hayi ukuthi mhlambe ngikhuluma ngoba mhlambe ngikholwa kancane angikholwa nami ngiyisoni njengabo bonke abantu nami ngiyamdinga uNkulunkulu ukuthi angilungisise mangizala everyday ngithi baba ngiyahamba la ngiyalaphana endaweni yakho ngiyolungisiswa so bazalwane uNkulunkulu masimcele ukuthi njengoba esenzele umusa masimkhonzeni ngeqiniso singenzi ezinye izinto simkhonze ngeqiniso futhi imfundiso zeinkonzo zethu la siphuma khona ngoba siphuma endaweni ezahlukene konke lokho bazalwane masikukhohle sikususe engqondweni zethu sinake la esesikhona bazalwane masingamosha la abazalwane bamoshile enkonzweni nabo ngokwabo abanye babalekile enkonzweni zabo sebezala nabo bafuna ukuthi bazomosha la sikhona manje iqiniso lelo angikhuluma amanga lokho mangabe ningangikhona niyobona makulibele ekhanda isikhathi abazalwane abantu basukile enkonzweni zabo bebalekela inkinga zabo nezinto zabo abazenzayo so lana angithi asazani sonke sibasha so abantu ke bazokwenzani bazofika lana ke njengoba befika lana umuntu mhlawumbe uzoqhubeka la agcine khona ezalana kanti lana thina abaningi bethu ngoba uNkulunkulu siyabonga kakhulu sisizile uNkulunkulu sisizile bazalwane ngoba besithi siyakholwa sisindisiwe sikholwa kodwa uyazi uzibuze kwesikhathi ukuthi ngoba ngithi ngiyakholwa ngoba ngisindise kungani nje uyabona uNkulunkulu sesizile bazalwane masingavumi masihlangane sikhuleke kuNkulunkulu ukuthi asenze ukuthi sibe munye senze konke sikwenze simunye senze konke sikwenze ngenhlonipho silalele izwi kaNkulunkulu lithini silalele nokuthi ngizothini umsunguli webandla lethu yena uthini uthi ufuneka ukuthi kwenziwe ini la enkonzweni uNkulunkulu ngathi angasiza abazalwane kuleyo nto leyo angikhulumi ngoba mhlawumbe ngithanda ukukhuluma kodwa ngiyanicela ukuthi masenzeni lokho ukuze ibandla liqhubekele phambili ngiyacela abazalwane Jesu Kristu